أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله قال تماشوانه هجا سلام ورحمة وبركة خداي تعالى لسروبه. أميرو جديسا ببرنامج سيرا نبي لهمبر ونن. سيداي ملا محمود ديسا ميواني ميه قال لك تماشواني ما سيدا جنيز نازدكن لورا سيدا دواري ديروكا إسلامي وبالخاصة در حق سيرا نبي صلى الله عليه وسلم ده باللي كلنا أخوا تناس كرن. سيدا إيروديس ميواني مي سيدا هم بخير يا هاتن. خذ اللوب سيدا خذ جورازي به رحمة الله وعافية أجمعين. بري قال لي تماشواني هجا قال لك تماشواني مي في برنامج تعقيب دكن ودشوبينن أو بي بيراوان دي دورة نبوتها بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي صالة دهاد حديثة وبويرق جريابون سيدا جمر تاني زمان دي صالة دهاد معلوم آبي بيخنبر عليه الصلاة والسلام أبو طالب دورة جو وقتا 8 سالياوي ده وحتى جو بيخنبري جيرهات وبيشتيك بيخنبري جيرهات جي لتذيق قريشي تمام مشرك مكة و دورة مكة جي نيارتيا رسول خدا صلاة والسلام خدا السربه قد كرن دي ساجي أبو طالب بشتوانتيا خوا وحماية خوا جسر برازي خورا نكر ويحماند حتى جو أوجي وفات كر. معلوم دي صدوي صاريد خديجة الكبرى ديا مؤمنة وبيركها بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي أوجي دوي صاريد وفات كر. دي اسمعاني بو زمان دي ديروكا إسلامي جوي صار ارتيغوتن سنة الحزن أو عام الحزن يعني صالح حزني حقيقة جبو رسول خدا وجبو مؤمنة جو إيمان بي عنيبون أو صالح حزني بو لو رأيد يكي جوان حماية بكرانا ج حقارت وأزيت وتعدى وغدرة مشركة ويكي قول مالي برد ليوي بدنا ويتسلي بكرا وقت ديما خديجة نما بو همش بو رسول خدا همش بو صحابيه جو إمام بياني بون براستيجي صالح حزني بو كامديسا بقرن سر سيداي خوي هجا جمر برا بحثا صار نبوته ذهابك جوي بيفيتش حديثه دوي صار دجريان برا جمر بين الزمان كرم بكن سيد كرم دار بن خديج ورازي بن بريام درباسي صحبتا خو بن تماشاوانه ميل سر اكران شهر تي في لما مزد دکن لما تماشا دکن لما گهدار دکن از حرمت و سلاوی خوش توار برای دکم از جوان توارد بیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوکانی زمان سیدا سالان نبوت دهمین ده قالك حديثة وبويري جرينج بكارهاتي دباجار مكة حتى جدروي مكة جي بكارهاتي إن شاء الله أمد صحبته خوي بشروجي جي وانا بينن زمان مثلا وكشونا طائفة بكارهاتي ديسا مثلا سربهاتيا إسراء ومعراج بكارهاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام سالي پیشته أو أزيت ومالبات وقبيلة جزيرة عربستان جوداي قوهات بون مكة تبلیغات دینی خدا جوان نکردی ان شاء الله وانا سال بسال دندر صحبت خدا میبینن زمان ایرو مگو ج سالان نبوتی ده حدیثه و بو یریب کار هاتیه میبینن زمان یک جی وفاتا ابو طالب و حضرت خدیجه بو برنامه برید ناواروکا وان وفاتا جمعانی بو زمان ام دیسنا کم ناواروکا وان فقط پشتی وفاتا ابو طالب مگو مشوارکی ابو لهب پیغمبر علیه الصلاة والسلام حمایه کربو برسکی پیغمبر علیه السلام برسفدانا برسکی اف حامیه خوا وندا کربو یعنی مشرک مکه ابو لهب تشویق کربون گوتو اون هر برساباوی خوا عبدالمطلب جو محمد بکی دما ابو لهب برسا عبدالمطلب جو پیغمبر علیه السلام دکی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی باوی تجیل جنب باوانی خوی پیشتر دبی نوا گردهی پیغمبر علیه السلام وی حامیه خوا وی پال پشتی خوا ونداده که راستی قالك سر وحكمت دبی برسفدانی ده همه دوا سيدا القصرين كارم بيجي عجبه بيجن شخوا ابو لهب يعني تشتاق انفعم دكنج سيري وجي قهداري كرنا سيداي وكوا قام قهداري دكن تشتاق انفعم دكن ابو لهب نجبر جوج برازيل خو حز ذكر يا جيج دعواوي حز ذكر ويحمان دي وك ابو طالب
هرچو قاس ابو طالب ایمان نانی باوری نانی جی جویجی وش دعواویجی حز ذکر لی باوری نانی چونکی ام بويرد نرن ام وید بینن ابو طالب معلوم پشتی وفات عفوا ابو لهب پشتی وفات ابو طالب شبوك بو مزنه ایلا خو مزنه باف کی خو بلکیش برگ گلی و گازن ویا لومه گویلی بین کرن جی طرف عربی دنده جی طرف قبیله دنده يعني مزنه ایلا خوی و برازیل خو نحمینه لورا ابو طالب دحماند ویاش خور کیمانی دی ابو لهب دنا بنا حماندنا ابو طالب و ابو لهب ده فرقي ونحزكن وي فرق ناف سر حكمتي جميع رئيس بك نزيبين خديج ورازي اجمعين براسي مهم يعني خديج ورازي ببالي سيدا مشركي مكي قونبون يعني قرناس بون بزمانه تركي جنبيشن چما دناف هقاس مريده برسا عبد المطلب جي پیغمبر عليه السلام خواستن بکن عبد المطلب انسان کی سروکتیاوی دناوا جزیره عربستان هاتو بو قبول کرن هر کس جر تسلیم بو براستی جی انسان کی دلنرم بو بکر ایل واجبتا خود هات بکر جیرانی خود هات ناوا دولت جیران ده نام و نشانی وی هبو حتی قریشی بخیراوی جی قامچورا گودان دولت یعنی ورگی toprak basıya godudan devlete cirane xo bxira Abdülmuttalib jvena azade bubun çima pirsa Abdülmuttalib jbervan roşu hususiyeti heger peygamber aleyhissalatu vesselam bugota Abdülmuttalib le serhaqiye ya civi xoşi dibajare Mekke jmarawi nüfusawi 10,000 insan bu düsesit habi iman ani bu tev müşrik bun وتفجيل سر دين عبد المطلب دهات معنا دين عبد المطلب دينك راس اب مجادله محمد لاوي عبد الله دكيش بوش يعني ودمي قيمته مجادله بخمر جي ندمه مشركه حتى يبغوتا ما دام مهاي ما تدي مجادله دك تديد جهرتنا قبل دجي مرسله دركتي مثلا وقتا قبل جبال قدس شريف بال كعبه وهاتي زيفراندن يهودية مشروكا قوتي مادام مري حتى انها او المجا وكر او عبادته وكابونشي يا وانا فالا چون پوش بون بادي هوا چون ياجي اف قبل نحق بو چما بري بري خود داي مشروكا ويبغوتا مادام ابو لهب ابو طالب عبد المطلب حق بو چما حتى انها تنارتيا قريشيا دكر شو اسلامي قريشي كربون دو قامپا اسلامي وقامپا شركي قامپا اسلامي بخبر ويش دوري دركتا خطاب قوتا عبد المطلب جيوي خوش يا جي حقا عادو دا برسا عبد المطلب براستي جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدو الترناتيف آرشت بو يا ويش عقيدة خو تعويز بدا وسر حقية شايق بكرا يا جي وحق وك خديه وخصب وإعلام بكرا پیغمبر علیه السلام دویمین ترجیح کرد حق وک خدیه و خستو و اعلان کرد یعنی سر حقیه نسیان سر حقیه ننخماند شایگ نکر حقی و تقدیم نکر پیغمبر علیه السلام افجیش بو ایگو اسلامش خور کرنن درد بله و تبلیغاوی دکن و انسان دعوتی بار بوی دکن یعنی جبو تبلیغوان و دعوتوانا دویاد درزك عبرتك خوشك هي بله سيدا راست براستی جي درسك عبرتك هي قبل بهاي مرنه جيبي جي قوتنا حقيقة هات جي اعلان كرنا حقيقة هات نخاسم دعوت واني اسلامي لازم حقيقة بهاي مرنه جيبي وك خديه خصي بيجن وحقيقة اعلام بكن چونكي اف تبقرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ابيا شاني دده پیغمبر عليه السلام جبو حماية خو وبلكي حماية كرناوي دي قال لك فيدا ومنفعتي وي اسلامي و مسلمان اجويته هوا چاوا ابو طالب چاوي حماية كر فيدا وقنجي اهل ايمان جته هبون دي حماية دي ديسا ويا وي هوا فقط پیغمبر عليه السلام قطعي سر حقيقة ننخمان دي حق وقدية وخصية اعلان كدي سيدات فرقا ما قلنا بنا حماية كرنا ابو طالب و ابو لهب ابو طالب
نزی 42 سالا برازه خو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حمایه کرد مشوارکی درش لهمبر ایری شوتاده قریشیا پالپشتیاوی کرد حتی سالیوی هری بشوات سالیوی هری بدل ایش در واسپوی سالی امبارگو نه تدی چهارم مشروکه مکه امبارگو دانی سر پیغمبر علیه السلام و اصحابی بی گوتن ایگ آلیکاریوان بکی ایگ پالپاشتیوان بکی او جویده پیغمبر وان قرار امبارگو و ابو طالب وزاره مطالبیه وزاره هاشمیه جی به پیغمبر علیه السلام له 3 سالال شبی ابو طالب دبن و امبارگا ظالم نمان یعنی حمایه کرنا ابو طالب جدل بو و بدل دبردهات بودن حمایه کرنا ابو لهب نجدل بو و تو بدله ویجتونه بو چما نجدل بو صحابت خوی بورید جمعانی زمان ما گو پشتی ابو طالب ابو لهب دو آلترناتیف سران سرما یک جه مالباتا ویزاره هاشمی دنابینا خود ببون دو قسمه کی دوام محمد حمایه بکن و پال پشتیایی وک ابو طالب دومینن قسمه دو دیاشی دوی شما بیتونم ابو لهب طرفک بگردا و طرفه دوان دا بکرا دوی دمجی ندهت حسابی طرفک دوان دا بکه حتی اف سیاست ابو جهل جی شوپان دی بلکی به بیرامه به بیراوی سیدا چاغا ابو جهل حقارت لپیغمبر علیه السلام کردن و حقارتی بو وسیله مسلمان بونا حضرت حمزه به پی کد واضح حیفا برازه خوش ابو جهل هلینم چول حوشاک حبیبی زفت کرد رمه خو کشاند و سریوی خست سریوی شکان دبی چاغا خوین سریوی هرکی مرویوی مالباتای قبیله مخزومی اجید مکید پر بون خرد بون دبی رابون سر پیا و خستن ایریش حضرت حمزه بکن فقط دبی ابو جهل دبی گو بسکنن نشتی ایریش بکن سببی ویجی دبی ابو جهل گمان کرد گو هگر خورته مروی می ایریش حمزه بکن و ای مروی ویجی آلی کاریایی بکن پال پشتیایی بکن وی شکلی قبیله و قبیله هاشمی آویته کبر هفت امی محمد جبیر بکن یعنی جهله که حسه مالباتی حمزه آجوت ایمان آنینه شهلاده ده حسه مالباتی قبیلتی ابو جهل سرنوخ کر لقارشی لهمبری ظلمه ابو لهب جو هكذا هروها يعني ابو لهب جي نتخص قسمك مروي خون دابك وقسمك ددسيوي دبمينو چونكي نه بو سروك مروي خو حمايه كرنا ابو لهب جبوت مايا مروانتيه بو ادو دياجي حمايه كرنا ابو لهب د جزيره عربستان د سلاي رحم مؤسسه كري قوي بو حتى برنامه خوي بوريد جي ما بحث کرده بود درش معنی بود زمان دی سر نخوازن وقت تماشاوانه خوبستینن دناف گله عرب ده جیه کی سلای رحمی مهم هبو جدر وی مکیجی اویا دهات محافظه کردن حق نه حق چاقات تعدل مروه کی به حتا مروی دوگو علی کاریایی بکلا ابو لهب جی ایدی بو سروکه مروه خوا حق نه حق دوگو دسته کیویل سر پیغمبر علیه السلام هبا جبو ویاجی ابو لهب رابوی پیغمبر علیه السلام ده مشواره کی کنده حمایه کری ابو لهب جبو ناف مزنه قبیلات سروکتیا خو قوی بکه aslında نخواستم یکیتیا قومی خو ساغلم بکه سیدا رسول خدا مشواره کی کن خصی بن حمایه خو یعنی دوی مجارده منفعتی خوی شخصی خو کسایتا خو لپیش گرتی لبلی ابو طالب تبي فيدا منفعته حتى سروكتيا خوجي جبو پیغمبر عليه السلام فدا ذكر قال لك جارات سروكتيا خود جيبه هي تدي دوان سال النبوتي 4 و 5 و حيا گياشتي 8 و نهاجي مشرك جار هاتن كوما مشركا گريوان اشرافيان هاتن وي تهديد كرنه قفل خوارن قلتي هگر تو هابكي تجد كبر شرعي موي فرقا نابنا حمايه کرنا هر دیا او سیدا سیدا ببرین استغفر الله نوبرکی کم بدن انشاءالله پیش نوبری جگه مانم دوام بکن تمام سیدا خودی جواب گلی تماشاوانه هجا ام هر نوبری
جمع قط نبن إن شاء الله بشتنا بري أم ديس بهدورن ما بشوبين بله قالي تماشواني هجا منا برك كندابو بشتنا بري أم ديس بهدورن كارمدي سبقر سر سيداي خوي هجا دي سالا نبوتي دهاده بشتي وفاة أبو طالب وخديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها بكات شحدي سيدن جريانا مش سيداي خو برسبكن سيدا بشتي فانا دمالا بيخمبر عليه الصلاة والسلام ده تشجريا كشكيوي معلوم هبون كشكيوي تشذكرن بيخمبر عليه السلام بشتي وفاة ديما خديجة بتك سيدن المكي عجبة زوجية كأمي برساوي بكن ككرم بكن بجورازي بكرم دار سيدا صلاة نبوتي ده براستي صالك بشواد بو جبو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او واصحابه خوی فداکار جهر هلیده دروجنی زور و زحمت در باستون شهلکه ده مرنا دی انسانی قدر بلند جبو خدمتا اسلام گوان هر دو انسانا خو آماده کربون و جهلادن جی ظلم و زوریا مشرکه مکی پشتی وفات ابو طالبی لسر پیغمبر و اهل ایمانی راستی جی کروانه حقیقت زور نی دروجنی زور و زحمت در باسبون به گمان افروجین زور و زحمت رسول و اصحابی و شکر دیجی دلبرین و خمگین دکرن پشتی وفات حضرت خدیجه براستی جی ایشو کاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام لارده ما بو حتی پیغمبر علیه السلام شهله که تبلیغا دوزای اسلام دکر جهلادن ده ایشو کاره هندور مالا خود دکر اف جی براستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گله کی دبتلاند وی دوستان وهلتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فهم دکر گویشه هندور مالاوی دوی گوهنک راست بکن شد دمام مکیده پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبل دو پیرک اب کسکر نزوجی زواجاوی به تیبت دمام مدینه دیگه زواجاوی یکم به دیا منا خدیجه الکبرى رای خدیجه کشا هویلد 25 سالیا خود پر زوجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و دیام خدیجه جی 4-5 زاروکیوی چگونه 4 قیزک و لاوک و روایت نا دو کرک یعنی چگونه پشتی وفات کردی دیام خدیجه پیغمبر علیه السلام مشواره کی بتنی مایی فقط جبو ایشه هندور مالا خو بکار بین راست بگی دی دویگو پیرک نباهتن هندور مالاوی سالان نبوتی daha دمها شوال ده سیدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدیا مؤمنه زمعه کچا سودا کچا زمعه زوجی حضرت سودا پیرک جنابی بو ده هجرتا حبشستانی دویمین ده او زلامه خو سکران بن عمر به هفر هجرتی مدینه دکن زلامه سکران بن عمر هجرتی حبشستان دکن زلامه سکران بن عمر لحبشستان وفات دکه حتی الگور روایت نیدی تشنی جوداتر دبیج yani دبی تشنی جوداتر حقیقی دبیج فقط دبی وفات کلیه سکران بن عمر پشتی وفات دکه حضرت سوده بتنی مشواره کی دمینه فقط بتنی جی لحبشستان نکاری بو جناخه بدوماندا رادبی ودگرمه کی حضرت سوده سالان نبوتی دهاده پیغمبر علیه الصلاة والسلام راد به تکلیفا زواجی جدیا منا حضرت سوده را دشینه دبی براستی جی باسکه حضرت سوده هوا جکیفا و تکلیفه و بفریا دیروک وان دبیجن هنگی کیف کرد دبی تکلیفا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبول دکه شو حضرت سوده جی قبیله قریشیا جمال واتا عمر بن لعیبو نوا قریشیا ده پیرک خویابو دبی حضرت سوده پیرک کشبر گو پر وفاکار بو انجیکار بو اخلاق کی بلند هری بلند لسر بو مزیت نیوی گل کی بروش هبون دبی جبو وان خصوصیت و هجایبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنوا پیرک مینه جنبی ده نخواستم تکلیفا زواجه حضرتی سوده رشاندی حضرتی سوده جی اف تکلیف قبول کردی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام بر زوجی
حضرت سوده مشواركي دريج للجيني مايي يعني الحياة مايي دما خليفتيا حضرتي عمر ده وفات دكي شغاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام را دزوجي هم عمره 5 ساله هم پیغمبر عليه الصلاة والسلام 5 ساله يعني عمره وان ده عمره كيدانه سالنا كيدانه دبي براكي حضرت سوده هبو نابيوي عبد بن زمعه بو عبد ناف قريشیا ده اشرافك دهات دیتن گهداریاوی دهات کرن و دبی پرجیر بو سیده یعنی هشی پر بو انسان کی داهی بو حافظاویه بو حافظاوی خورد بو دبی ناف قريشیا جی لگو دهات گهدار کرن چاقا دبیزه خواهاوی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام رزوی جی دبی گلکی دقحره يعني دبي تقحري ودبي حتى روجك دبي لقاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي كيسك تجاه خليا هوردكي وبرا سر پیغمبر عليه السلام دبي چاوا از الجنيبم وتبقى هامر بزوجي چونكي عابد بن زمعة بشفرو او جوك ابو جهل وابو لهب نيارتيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دكي طبي عابد بشري ايمان ديني بشتي فتحامه كي قال لك يجي بشمان دبا وبخد بيجي دبيج بربر ورشياخه دبيج جواتيك پیغمبر عليه السلام ليبا دبيج جاويم بار ندبو جاويم مهمت داني جزهرم انياخه بدم پیغمبر عليه الصلاة والسلام والوجه مبارك بنرم دبيج شونكي بأدبيك وجيبي كار نذكر وجيبي كار نذكر دبي بأدبيك مزن من مقابل پیغمبر عليه السلام كربو ديا مؤمنة حضرت عائشة در حق ديامة سودة دي بيوك وهي ونحزك نزبيجم كرم دار بن حضرت سودة ذاتا دما هجرت دي تدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بتناخوا هجرت كر او حضرت ابو بكر وعبد الله بن رايقت بشتري هجرت دكي بلدسي مها 4 مها رادبي حضرت علي نا حضرتي زيد بن حارثة دشينه مكة بهر أهل مالام وأهل مالا أبو بكر بينه ويتينن مدينة ديام عايشة جويدتي زاتن ما قلت دما خليفتي حضرت عمر دو وفات كري إجا ديام عايشة دبيجي دبيب تحقيق متبي لكي جرمي وك جرمي سودة سبي درجة جانا خد بندي تبيركي وكوي بدو دبي من ندي ديام عايشة دبيجي فقط بشتر بيركك پیغمبر عليه السلام وكوي بدو درد كفي او جي زفاف شنابه بلكي معلومه ويجي شوى اسماء كچا زلامكي بناوي عامره جي قبيلاك لدور شامي دبي او كچا خاطينش پیغمبر عليه السلام ره دبي كچك مهي كوريا بيمر زوجاندي بو فقط كوريا بيمر هات كشتن حربيدي وجنبي مايه تخازم تبف زورايم يا رسول الله پیغمبر عليه السلام دبي تمام حتى مهراوي جديد پیغمبر عليه السلام 12 عقيه زر مار المسلاوي جديد ودبي ابو عامر بشتيك ودگاره پیغمبر عليه السلام دو صحابات شينه دبي هرن بينن كچاوي çünkü ne münasebete di bav qıza xabı dibê sahabe darin tînin li nav baxçakî ji ber jimal mezin abû li nav baxçakî qesrek xweşik tê de bû Hazretî Esma datînin dibê tên cem Peyxember aleyhisselam dibê vame anî ya Resulallah pîrekate diya mümina ji berê de adetê Peyxember aleyhisselam bû bûkek dihat hundur malawî muhaqqaq karek jwan dikir dibê radibê dibê diyama Ayşe dişîne û keça Hazretî Ömer navê wê nayê balam lanet şeytên werê dibê her diya dişîne dibê her nû hina bikin wê bixemilînin dibê derin Hazretî Ayşe dibê ji keça Hazretî Ömer dibê ez ê porê wê hina bikim tu jî wê bişo dibê werdikin dibê dema wê dibînin her du jî diqherin aciz dibin ji êr dibêjin ji esmar dibin dibê çaxa Muhammed hat cem de
قد دسته خوابت ببیجی از شته خود سپرم خودی چونکی ایک پیرکی ورد بیجی محمد پرجوان حزده که دبی پیرک جی فقیر غریبه دبی تشنابه و دبی وانا وی حنا دکن و پشتره ودگرن اوانا پشتی دشم پیغمبر علیه السلام جبو زیفافه دشماله دبی دسته خوداتینی سر چوگای اسما چوگا خودکشینه الكيلكاوي رودني اسماء رادبي ود دشي ديس پیغمبر عليه السلام دش الكيلكاوي رودني دبي اسماء دبي از خوشته دسپرم خدي دبي پیغمبر عليه السلام دبي تخو سپاردگه کی کسک نکارده کل ببی راب الله وخو کومبک فرای خو کومبک مادم تو خوشمه دسپر خدي فرای خو کومبک و هر بگر مالا باوی خو راد بو ودگرینه tabi pişre mersele femdi ki Hazreti Esma ve berdedi yani piştik femdi ki dibe gidici maleji babe ve amr dibe idit bu piraka peygamber u nikah kesil tanama halale hatta demri dibe o bxat kafa oda ki و دلیل سر خود غفلینه دبی افجی جزای من خود تعالی مخص مالا وحیه فقط نلایقی مبو جدبگ انسان نجانا چون زیارتاوی دو با مناوی گازید کردن دو اسما دوش من نبین اسما بین بخترشی بین رورشی یعنی پیغمبری خودی و مواره کرد tabi pişman gibi Peygamber aleyhisselam namaya kabul kır. Yani nav bilekiviydi. Esma şu bir kat zifafet Peygamber aleyhisselam. U diyame sevdet be Hazreti Ayşe xop hasnevi dedi. Be bilek bedev bu cerme spi bu. U be bilek salih u qanj bu Hazreti Sevdet. Peygamber aleyhisselam دخست ایشو کاری هندور مالا خراس بکه چونکی هدفنا البروی بون وان هدفنا وقتی مجموعه می بیجن تایف و زاتن ناوروکا سیدا حزك بلكي نجي ببرينن لسر زواجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام معلوم ج قديم ده قال لك ني بسكاري مشرك قال لك لي كوليني مشرك تم في ثاني زمان دي كتابو ني بسي خدن دغوتن پیغمبری اسلامی محمد صلی الله علیه و سلم جبرگو تیت پیوک تعبیر کمانی کردی هم من دلکچکی دلکچکی يعني بسر شهوتا خبابو جبرولو پر زوجیه يعني نحب خانمي ويا نديه مؤمنه معلوم قال لك علماء ما برسيف دانوان برسيف دانوان لبلا يرو دفي عصري مدى دفي زماني مدى من نرن قال لك اولادي مسلمانه جبرجو جيب شو كانتيا خد تعليم والتربيه وادباء اسلامي نستندن جبرجو تبي نافي ديني وان اسلامه هاي وانجي اسلاميتنا هاي وانجي بيغمبري اسلاميتنا بيغمبري اسلامي ناس نكرن ام نرن قال لك جيفات وجيفينا ده يعني بيفدي وبيدرس اوانجي تينن زمان ام دنرن حقيقه اولادي مسلمان اللي بيل ميجن بيروجينن واختص سراوي جيتي الجيفات وجيفينا رودنين بيجن رسول خدا جبرجو بسر شهوتا خبب وحق زوجيه ما قويا نجيوي نواري حقيقه نقطه كي مهمه كل سربيا سيدا ان شاء الله برنامه خوي پیش روز دشو بگم دما مدینه ان شاء الله نخواستم دواره زواجا دیام من حضرت عایشه ده yani bersif niyok şıkama gül serçave müsteşrik و هم باوری وان یک وکوان فکری که همه انشالله دیواری ده بدون لوکل نماج دیواری ده الحمدلله هنه سیدا پیغمبر علیه السلام مالا وحیه بو هم اجوانا توارم ده بیجن ندیا من عایشه با گلک امر و نهیه اسلامیه جبو جنا دا کتبو دواره جنا دا کتبو ویجن جه محروم بمانا اگر ندیا منا Hazreti Ayşe var. Şberg mala vahye bu tekliye pileke mümine devego bu mala vahye rahabana. Peygamber aleyhissalatu vesselam ji rasta bjinar muhatap nedbu. Hatta beyat bxaji jinana girti deste jinana girti dhangama beyat standinedi. Tedid beyata aqabet ji u tfatha Mekke ji
لگور روایت ندبه پیغمبر علیه السلام دسته خصی ناو آوی تشتک آب و پشتر جنار گوتی ورنهونجی دسته خواته پشتیک دسته خواجه کشاندی چوی پاش خیلیه که پردا که گوتی هونجی دسته خواته ناوی آوی و بیعت بی شکل و نجمه بگیرن یعنی تکلیه پیغمبر و جنار چه نبوی جنه اصحابا قال لك برسي خويا بلكي عيب ذكرن عار ذكرن ايش پیغمبر عليه الصلاه والسلام ذكرنا اما ايش ديام عائشه ذكرن ايش ديام زينب ذكرن وش بيركي ويد توا ذكرن وان بيركا جي يعني ببرن حقيقه في بابا قدكم يعني فايل درفي ادبي استغفر الله سيدي وشخواني زمان وقود دورة مدينة ده دورة بيخمبرتيا بيخمبر عليه الصلاة والسلام مدينة ده ما بين الزمان إن شاء الله حقيقة وقت شقامة درج إن شاء الله بين الزمان سببه تواجي وسيدا زواجه بيخمبر عليه السلام تب سببه هني يك بتنجي نبي سبب هر زواج كوي بسببه كوي بله جاز دخوازم بكرتاي في بيجم شخو زمانه ما جيت تجابو ما أنا سؤال كرن دبكي دسري دمجي هناك تماشفاني مدى السؤال بمين إنه برسيفا والنديتن أم كرم بكرتاي في بيجم رسول خدا صلاة والسلام خدا السرب عمري 25 سال ببيرك جنابير وشل صادر زوجية حتى أو وفاة نكري جبت بيرك در نزوجي بو حلبوكي العربستاني ودوري برد بجنيه بر الزواج مشروع ومشروع كفر يبون يعني ديني إسلامي دباش رفيادا خستي شارع يعني حتى مشروكا بقيد وريز بون يعني بقايدة وقرال جي مزواجين شل بينجي سد يعني كريم بان غيري يا سيدا مقدوريتني هذه جرينج ده بكار دهات زواجان ده ان شاء الله جي ورمي ان شاء الله برفرا سيدا لخسرنا زمانه ما قضيه استغفر الله سيدا اميروجي برنامج خو بقدير بله قال تماشابانه هيجا إيروجي د برنامج سيرة نبي عليه الصلاة والسلام دم بحثا صالة نبوته دهاكر بسيداية ملا محمود ره خديجي رازيبه خدي تعالى علم وفهم وذهني وزيادة بك وماجي بقري نجواني جو جوان صحبتي ديني استفادة دكن تف أمانتي خدابن حتى هفجيشتنا برنامج كدن بمن خير وخشية ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته